Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Dagelan Reptil. Hari ini saya mau merilis sejenis reptil, sejenis biawak hasil rescue tetangga Varanus salvator. Varanus salvator ukuran baby, sama nanti rilis Reticulatus piton jenis sanca kembang. Nanti selanjutnya, video selanjutnya nanti ditonton sampai habis ya teman-teman. Sama herping sekalian ya? Ya, sama herping sekalian. Nanti langsung ditontonlah sampai selesai. Sejenis Reticulatus piton hasil rescuean tetangga sama Varanus salvator. Nanti kedua-duanya saya rilis hasil rescue tetangga. Yang satu pitonnya karakternya galak, kalau dipelihara kemungkinan juga ndak masuk, mending langsung dirilis saja lah daripada nanti dipelihara jadi mati. Lebih baik kita rilis ke sawah atau daerah rawan permukiman, jauh dari pemukiman ya mas? Iya mas, soalnya kalau dekat dari permukiman malah jadi hama kampung atau permukiman atau hama ayam tetangga. Nantikan video selanjutnya. Tunjukkan mas retiknya mas. Saya tunjukkan Reticulatus piton atau disebut sanca kembang, karakter galak mas. Ya, seperti ini mas, karakternya seperti ini, karakter mantap. Ini mas karakternya mas. Nantikan video selanjutnya. Selamat datang di Dagelan Reptil TV. Like, comment, and subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Macing, macing. Pak. Jangan apa jangan. Oh iya apa itu? Rilis mas, rilis reptil mas, jenis Varanus salvator sama Varanus salvator ini ngomong kadal ini. Ora mas, ini sejenis kayak komodo mas. Tak kira blungon Oh mas mas. Oh. Iki apa? Iki ulo mas. Ulo. Ulo, ulo. Ya ora nyokot ya. Ya ora mas, iki aja dirilis mas. Oh.
Gila ya Mas ya. Tak coloke Mas. Ben apa gen lestari Mas. Lah aku nek nyongkoti pae petani piye? Ora no Mas, kan jauh dari permukiman Mas. Iya, Mas. Muncul kene ndi, Mas? Coloke ning sawah Mas. Oh, iya, Mas. Nah, kene Mas, apik banget nggo perilisan sejenis reptil Mas. Apike apa, Mas? Apike mergo apa Mas? Enek banyune. Ben iso ngurangi hama tikus petani-petani Mas. Nanti kok sawah-sawah Oh, ya. Mas. Ngewangi burung adu Oh. bareng. Ben biawake barang iki iso gedhi. Ngono Mas. Gede. Ulane gede iso gedhe. Ora Mas, iki lak manuk Mas. Oh, manuk. Sak manuk Mas. Nah, saiki diculke ae Mas. Mergo apa Mas? Iki hasil reskiunan. Enggak baik. Mas. Nyatek ta? Yo nek hasil rescue kan Liar ya, Mas. liar Mas. Nah, lho, liar harus diperkembangbiakan dari dari kandang hasil ternakan Mas. Lebih baik kita rilis. Nah, jenis Varanus salvator Mas, hasil reskiunan. Iki biawak ya, Mas. Biawak nek ngarani wong Jawa biawak Mas. Nyampe Saiki iku. nyambek yo Mas, ngarani wong Kediri nyambek. berarti. Saiki tak culke Mas, mergo ning kene iki akeh banyu Mas. Seneng Apik. berarti? Heeh, Iso renang to iki? Heeh Mas, iso renang. Mergo apa biawak iki nggon-nggonane nggon banyu Mas. Ngono lho. Berkembang biake ning banyu luwih apik Mas. Nah, saiki tak rilis ya Mas ya. Iya, Mas. Oh. Tadi lho, Mas. Ngono nek. Ki arep boculke Mas. Oh Mas tak culke mergo ben berkembang biak iso enggak punah Mas. Kene iki ngendok apa manak to, Mas? Nah ini iki ngendok mana? Oh, ngendok manak. Heeh. Putri piye ngendok manak? Ini iki ngendok Mas. Oh. Ora mana, ora kuwi. Soale kok ora duwe kuping Mas. Nek menungso kan mana brojol. Kok nek kuping gajah piye, Mas? Kuping gajah lek panganan kuwi Mas, Oh, sayunan iya. kuwi. Ya saiki tak rilis wae Mas ya, mending daripada awake pidato orang genah ya toh. Ya. Mending tak rilis. Ben luwih apik. Oke, bar iki meh mlayu-mlayu sih, Mas. Ben ya berkembang biak lah. Yo. Iya. Hati-hati lho, Le. Salam lestari. Tali Le. Wes, iki Dulur-dulur, saiki gentinan sing tak rilis sejenis piton Mas. Gualake setengah modar Mas, mending dirilis hasil reskiunan. Salam lestari. mlayu. Ya itulah keseruan di video tadi tentang merilis ular atau hasil rescue sama merilis piton sama Varanus salvator. Jangan lupa subscribe, like, komen atau di-share sebanyak mungkin. Subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.